che wasan akwa ba bi ne mmebi ko ne ba ne masonko ene awasem ko ne siwo yasoe enti se wo ba no wontimi nante wontimi nkasa akwa no se bi so se bi nya do so yensuo ba akwa nipa bi se bi ne ka fa akwa no dia India spiritual doctors ma ka che se fa ne ba bi pimo kuma se ahema kokobi 18 eda a eye ya wada efia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yasoe na kwase me no nko a edambo kasakasa eno so ho de ba nyame adomedi abeboko ede ama ebi aye galamse uye tutututu uye shamfan uye alovia uye dig and wash uye pepepe uye hwegum uye gato de ka che so uye galamse na se o simple asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ni watrase na ya masampo na tima sai gide yesan se enne ahoche ni ohia eyeya ebi ade etwere yare udi kudada bi na to ni pediem ana se yare fufuo bi se eduabo ye dutuo enso be na dia ba odua eya nto anyama eya agbalagba eye tukoi eye bochirewa eye apepe eye akonodi eye tongobongu to bi dia ba odua na se bosu na dia ba odua dia India spiritual doctors mo ka chirewa na se e pa cho bra be pimo yasoe ye no ntrase 101 ye mwa na dadwini adwendwini na efiri so okwakotra Sunday bibiri okwo all night okwo fasting and prayers okwo trapake so bompa eso hwentimi sidia India spiritual doctors mo ka chiwo nyina ba akopese tromrika na bre kuma se ahema kokobe 18 eda a eye ya wada efia da memenda ena kwesiada you do I say love me alone we aba mamo man 2021 India spiritual doctors mo kan ni opese ni pede se ni bia nya efiri aso ni se obebia benya na ware me aye no ho ade oni be ma atena oni oba atena ene ma bebre ntimi nkoso ma ade abra you do I say love me alone come back to me oni oba bia atena wabo ni ye be bia atena wabo ni ye nenso akwan ko sigadia India spiritual doctors wo to ni sadia for se bra ni do I say ma ni love me alone ma ye pese o tia se enye tuotuo enye blade twitwa we ne sadia aban saka be pimo India spiritual doctor nchene ka jiro doctor mesro ma hwe Bible school me na ko nursing training na ko teacher training my dey ko sua ne pam na ko sua adwuma ma bo container dia ma so still India spiritual doctor to say for say bra be pimo ya so na bebi akone na me hwe ni ho eni ti akone na mo so akon ko tumi akon ko si bebi eni ti bra ya so eni no entenase ye nche ni pada se ni se tumi e wo ho ensanom anadwo sokurubu ekuda da bi na da odofo mfie bebre mfie petepe enso ntimi nkodia India spiritual doctor to say for say bra ye no ntrase 101 ye oba eni ma wonka wasem fanchin ye no ntrase nsema hinte de beda ni didi akiro be makrawa be ma ne be mesua be ma ne be mawu entimi nya adwuma India spiritual doctor to say for say bra sunsumu na sunsuma ware sunsumu ni bebre da ye so basa obesu na no na masie obetimi so na no ankasa ankasa wuni asa deda no obesu na no tietia sebe ejanan anaso obesu na bia no ejane na egu no India spiritual doctor for say bra obesu na no obi da na obesu na obi no woda be India doctor nche obi obesu da bia no okunukum obesu da bia no okunukum obesu na o school atare obesu da na oku school obesu da na o tro exam India spiritual doctor say man ko ba bia akwa hwini ho da woni na da wa chine hwe India spiritual doctor chira kwan o kuma se ahema kokobi 18 eda aye ya wada efiada memenda ene kwesier uwe ni yare me pache se glaucoma ese cataracts ese scar na abaso ene tie ko woni ni operation woni me ba ya adwene dia me sebra entitie ko gino India mam de bag Ghana e de bu amanfo ye tie haban ye se otumfo nyankopon na ho de ne mfanto so mfa mmoa ni woni ne ko operation ko woni ni operation ni obi ko ye na ni operation ewi ase na ni ni nyina na efra ene tie India spiritual doctor ka chose maintenance man nyansa de mo bra no no chance 101 na de kudibia enko yama woni no ni mo bi oba me nchen o se doctor meni ni esi apolo meni ba busiafo ye mo bibia ajo ene adwumre aha eye Kumawu TV ene eye efiada o hwe obre na nonso aba pa wosema enkono na ya transidie na eye time with India spiritual doctor ban se dia utidi na chese wayi wasumsan se de yesusumsam ene enoma bi adada setrem nipa bayan sra be ma yenti ase aye kwadanda haw atete de so no na chese ebrewe na ira chechensemu na wonso woyade anasa wo haw no wanya no pomasibre na India spiritual doctor bebusa wo se na ede anyoma sa na woye yaka India spiritual doctor eye susumsam se wo abofra ketua bi na ontimi enkasa anase wo abofra ketua bi na anase ontimi enante eye India spiritual doctor ene ye kanfo dia ma se sabofra no ebusua mo ntase na mo mfa de nko
na India enhwe na yade kro no ohwe no ntuase na etimi mu apa sanso ebia na wo hwe me sabere yi ubusua ni bi wo fa wo maame papa unua be ma unua baabi edam asifie esi ne so me pachaw India spiritual doctor na mekanfo edia mapa sanso na sika kokko ewo fie yaka kire mu se sika kokko nde ade se nipa emoja de betwa agu so me pachaw sansem no enente sa biem India se ho ema sa busua no ene wotemi nka anase wo hwe me a se bibisa ho a India spiritual doctor na mekanfo edia mapa galamsefo nyina wo hwe yen na wanya sase bi na ewo se wo hwe se ba bia wanya no sika kokko wo mu anase bi ni ma India spiritual doctor na mekanfo edia ma ene anwumre etwe yade pa ebi wa busua ni mu a India spiritual doctor ekudada ekobito obi hu dadadadada ato sesebra ha ekontimi mu da de bia yense bebrebe India spiritual doctor se obi wabo obi pa na ne obu kwasia obi aju sika wo so mfa ma bra India spiritual doctor ho na onchimsa sa nipa no na wanyu sika emfama na ne gentimi mra ewuwo esi abusuanim montiase awumawuo oba wutie wa oba akomienu miensa akoda no ya no afiri mu wadweno wa wontiase bibi oba bi India spiritual doctor na mekanfo ediamase ene tutu America ne kokopie mu na ne ntenase de wo bi aya kwasije bia obehwe eye free ho edi ama opa ensanom na odihye bia to mtinten India spiritual doctor Junso Krobo me pacho ebia na wo ya abofra bi anase wankasa panyina nkasa woda na wadwunso India spiritual doctor ko bibi emakwa no hwe ne mam na onsia no kwan emfama opa